Evo ljudi, pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu druge strane medalje. Danas je s nama gospodin Petar Zlatoper. Petre, poštovanje, dobrodošao. Poštovanje Vladimire i hvala na pozivu. Nema na čemu. Već sam na tebe mislio dugo pozvati, međutim pobjegao si mi u Kinu, pa rekao evo sad prilika, vidio sam da si na Jadri šalješ slike sa plaže i to, rekao moramo poslati poruku, idemo sad, ako će htjeti, i pristao si, super, Evo, ti si bio trener, to jest još uvijek si, trener, uglavnom si, cure si trenirao tako u Šibeniku, da ćeš mi opisati svoj nekakav profesionalni put u košarci, ukratko. Može, najviše sam radio sa curama od ovih nešto manje od 10 godina u Hrvatskoj, 90% sam radio sa curama svih uzrasta od 5 do 19, pa čak i u seniorskoj košarci, u 3 možda i najjača hrvatska kluba, Šibeniku kao matičnom klubu gdje sam započeo, potom u Zagrebu i jednu sezonu u Raguzi. Samo sam prošle sezone radio sa dečkima, vodio sam juniore Šibenke u omladinskom pogonu i s njima sam igrao 3. hrvatsku ligu. Tako da uglavnom sa curama, da. Kako je ispalo poziv u Kinu? Kako je došlo do toga? Pa u Hrvatskoj je teško živjeti kao trener mlađih kategorija. Uglavnom je ta plaća uvijek ista, došao sam do nekog nivoa pristojnoga, ali kako je svake godine sve skuplje, sve je teže živjeti od te plaće, ona je uvijek ista već 4-5 zadnjih sezona i ništa, kopao sam, tražio, imao sam želju otići vani, ne samo iz financijskih razloga, nego eto tako, malo i zbog nekih inih razloga htio sam se maknuti odavde na neki način, možda možemo i tako reći. Malo sam istraživao toj košarci u Kini, da je to tek zadnjih par godina zapravo odletilo, imali su oni nekakav čak i program za kako double reduction politika, kao da su nekakve ograničili ove školske instrukcije i nešto se promijenilo i od onda upumpavaju nekakve besmislene milijarde u košarku. Da, kao NBA kaže da je oko 300 milijuna ih igra u Kini, jel može to biti istina? Pa ja stvarno to ne mogu procijeniti. Ono što ja mogu procijeniti odokativno, što ja vidim i na šangajskim ulicama i u razgovoru sa Kinezima, oni su stvarno zaluđeni košarkom. Ma da, znači, što nisi imao pojma. Oni su jednostavno ludi za košarkom. Sad ne mogu reći da im je to sport broj 1, ne znam, ali zaista su ludi za košarkom. Igrališta su puna od jutra do mraka. Recimo navečer kad se ja vraćam sa treninga, pod reflektorima oni igraju basket 4x4. Svi su koševi puni, to su obično 2 igrališta ili 3 čak u nizu, svi su koševi puni, još ih dovoljno kibicira sa strane. Jedna nezamisliva slika, ko u Hrvatskoj prije 30 godina, eto kad sam ja bio mlad, ali to nisu samo djeca, to su ljudi odrasli od 20 do 60 godina. Znači, zaista su zaluđeni košarkom, koliko oni upumpavaju, ja kažem, ne mogu procijeniti. Ludi su za NBA ligom, recimo, NBA liga je meni svakodnevno na programu, sve utakmice, oni imaju izvjestiteljicu iz Amerike, imaju ljude u studiju koji komentiraju svaku utakmicu kao da je njihova nacionalna liga. Imaju relativno jaku i nacionalnu ligu, nisam ja to nešto previše pratio, ovi moji Shanghai Sharksi su ove godine osvojili. Tu ima i bit će 3 Amerikanca i bivših NBA igrača. Evo, to je to. Znači, ti treniraš odrasli, odraste 18 plus ili koga zapravo? Ja sam u akademiji. Akademija je, možda možemo reći da je to jedna, znači prvi level su klubovi. Oni vjerojatno imaju svoje omladinske pogone. Drugi level su sportske škole. Tu djeca treniraju jako ozbiljno i pohađaju školu, pohađaju nastavu. A treći level su ove akademije, u jednoj od njih radim i ja. Ova moja jest najjača u Šangaju. To je akademija koja ima 40 zaposlenika, ima nas 11 trenera iz cijelog svijeta i ona ima 1000 djece. I njoj je 1000 djece, da. I mi radimo u 3 kampusa, a njihov je cilj da to stalno raste. Znači, prvi cilj je profit, ipak ja ne bih rekao da je prvi cilj proizvodnja košarkaša, prvi cilj je profit, roditelji su klijenti koji to skupo plaćaju
Ali ako netko iskoči, onda ide level dalje. Ima djece koja su dogurala i do američkog high schoola i do američkih koleđa, pa jedna cura iz naše akademije sad igra u Španjolskoj. Dakle, ako To ima se određeni kreće lagano. materijal i ako neko iskoči talentom, pretpostavljam da ide dalje. Ovo je akademija od 5 do 18, a fokus je najviše baš na ovoj najmanjoj djeci. Jer sa 13, 14 oni se već jako posvećuju obrazovanju i sport je više nije toliko važan ako vide da tu ne mogu ostvariti nekakvu karijeru i živjeti od toga. Jel? Kako to da nemaju baš nekakve međunarodna velika postignuća sama Kina? Misliš da je to do genetike, do kulture, do manjka infrastrukture sportske ili možda su jednostavno nedavno pod navodnike krenuli ozbiljnije, što misliš? Mislim da je tu više razloga. Ako ja to sad mogu procijeniti, da, svi zaključuju velika je, mnogoljudna je zemlja, iz tih velikih brojeva Mora neko izroniti, jel? onda Hrvatska nikad ne bi bila druga na svijetu u nogometu, recimo. To je taj jedan tajni recept koji mi imamo ovdje, možda u svom genotipu, a oni nemaju. Ja bih rekao da nisu baš toliko talentirani za košarku, možda čak nisu toliko talentirani ni za timske sportove, općenito. To je moj neki dojam u svakodnevnom radu sa tom djecom. Nekako nedostaje imaginacije, kreativnosti, dosta je to robotska košarka. Oni su vojnici, oni su poslušni, s njima se stvarno da raditi. Sa djecom od 5 godina ti napraviš trening od 2 sata bez ikakvog problema. No, fali malo te mangupstva, fali malo vica. Misliš da je preozbiljno možda čak na neki način? I onda to je jedan problem. Drugi problem je taj sam način rada. Oni žele, zbog ovog što sam malo prije spomenuo, pošto se ta djeca ostavljaju sa 13-14 godina košarke, oni žele da su oni na vrhuncu sa 9, 10, 11 i da osvajaju turnire, da, kad pričamo o ovoj mojoj akademiji, da donose trofeje u akademiju, da na taj način privlačimo još djece u našu akademiju. Nije to puno drugačije od ovog što se sad događa posvuda. Vidim ja to i u Americi prilično, a hvala Bogu sve više i u Hrvatskoj. Znači, sve više su te akademije fokusirane na profit, a manje na proizvodnju igrača. Definitivno to mogu tvrditi za ovu moju, jer tu djeca treniraju 2 do 3 puta dnevno. Ovi najtalentiraniji, 3 puta tjedno. Okay. Pardon. Znači, to nije puno. To nije puno. Da, to je puno. 3 puta tjedno po sat i po vremena, to je, mi bismo rekli da je ovdje malo. Ok, možda za dječicu od 8-9 to nije malo, moj sin ima ali 12, već sa 12-13 i kako rastu, to je premalo. Tako da sam način rada je problematičan, sam način igranja je problematičan. Znači, vi kad dođete na turnir sa tom malom dječicom, susrećete se sa seniorskom košarkom. To su zone 2, 3, već od najranije dobi, zonski presinzi po cijelom terenu. Djeca to jednostavno ne mogu riješiti. Što znači zonski presing? Zonski presing kad te pritišću po cijelom terenu, ali u određenom sistemu. Dvojica trapiraju jednoga. I sad obično ta mala dječica ne mogu prebaciti taj pressing jer nemaju dovoljno snage, nemaju dovoljno iskustva. Nekako se to izbjegava u najranijoj dobi. Obično trebala bi se igrati man to man, kao čovjek na čovjeka, bez tih udvajanja. A oni ti stave ta udvajanja. Misliš da odmah idu na taj neki profesionalni level? Idu na rezultat. Aha. Oni odmah idu na rezultat, na osvajanje trofeja. To je isto jedna pogreška u radu i možda i zbog toga nemaju na koncu vrhunskih košarkaša. Reci meni kako se ti sporazumijevaš s njima zapravo? Pa internacionalno je okruženje. Znači ja sam jedan od 11 trenera iz 5-6 zemalja europskih, mahom europskih, ima jedan trener iz Jordana. Mi pričamo na engleskom. Mi vodimo treninge na engleskom. Na sastancima imamo kineske prevoditelje, ali 90% konverzacije je engleski, samo kad gazdarica govori je kineski. Da, ne, mislio sam više s djecom. A sa djecom na engleskome. Sa djecom na engleskome, to su djeca iz internacionalnih škola, iz bogatih obitelji i oni dobro barataju već engleskim. Neki govore bolje i od mene, neki onako polovično, samo razumiju, neki ne znaju ništa, s tima je malo teže, ali onda malo rukama, nogama. Malo druga djeca možda pomažu. Pa naučio sam i koju kinesku riječ i tako, pomaže mi u svakom slučaju da naučim šta više kineskih riječi, jer ne govore svi engleski, definitivno. Da. Yeah. A koliko si ti tijekom dana zauzet što se tiče tog posla?
treninzi su generalno preko tjedna od 5 do 8, što sad ne zvuči strašno. Nekad je to od 4 do 8, nekad je od 4 do 9, jer ti ubace nekakve individualne treninge koje dodatno plaćaju, da se razumijemo. I preko tjedna je to podnošljivo. Međutim, gro treninga je vikendom. Vikendi su meni jako fizički zahtjevni. Znači, dođem u dvoranu i počne mi trening u 9 ujutro, a završi u 7 navečer. Znači, tu ima nekih 6 treninga u tom periodu. Kako u subotu, tako u nedjelju. To su znači udarni termini, valjda kad nemaju školu. Je, znači, polovica svih mojih treninga tjednih mi padaju u subotu i nedjelju. Znači, 10-11 treninga subotom i nedjeljom, što je malo tu mač, pogotovo kad su nekad 3-4 u nizu, ne stigneš se rekuperati, ne stigneš se odmoriti. Oni traže da si stalno fizički aktivan, da trčiš s tom djecom, da glasno vičeš i tako. Ne, nije oni ono misliš, roditelji ili ovi menadžeri kluba, na koga misliš? Pa oni imaju svoj neki sistem, kako žele, svoj brand, kako žele da to izgleda. Sve je full court, sve je u intenzitetu, mora biti onako glasno, dinamično, jeli? Ne smije biti statično, ne smiju biti duge linije da djeca previše čekaju. A roditelji sve to kontroliraju. Nije dobro ako se nisu oznojili, nije dobro ako nisu pili puno vode, nerijetko stoje uz out liniju pa onda čak i daju nekakve naputke djeci. Dobro, tu možemo i moramo urgirati pa smjestiti ih na njihove tamo klupice samo da promatraju. Roditelji sve promatraju i onda, ovisno o tome jesu li zadovoljni ili ne, idu ili pohvale ili pritužbe tamo u ovome našem stafu. Kakva je to uopće računica kluba, je li to neko država financira ili mislim, čega to zapravo živi? Pa to ja ne znam. Jer po mom nekom istraživanju da to država pumpa zapravo. Ja nisam siguran, ja mislim da je to privatni kapital. Jer čudno mi je, Kina glasi inače da je to sve, mislim, sve državno dobi. Oni su se promijenili dosta. Ali daleko je to od toga, to je nekakav spoj tamo. Da, onako tipa one korporacije i to su ove važnije, tipa Xiaomi, to je sve, vraga, oni imaju kakvu neovisnost. Ja vidim da tamo ima puno tih i malih obrta, ima i tog dobro, da, toga ima. Privatnog kapitala, država je svima omogućila da rade i zarađuju. I svi nešto rade i mislim da svi zarađuju. Tako da ja mislim da ova akademija jako dobro zarađuje od ovoga. To je njima biznis. Koliko često imate baš nekakve propisne utakmice? Je to sad nekakva se liga igra, mislim... Nema lige u onom našem klasičnom smislu. Liga se igra kroz turnire. Dobro. Igramo je na nivou Šangaja, koji je 24 milijuna stanovnika, čak sitnica, i s ovim, kao megalopolis, čak i 40 milijuna, tako da ima tu dovoljno tih akademija i ekipa. Znači, turnirski je sistem, oni bi rekli jedan put mjesečno, ali ipak to bude malo rjeđe. Ja nemam puno ovih elitnih timova koji igraju te turnire. Treba reći da je u ovoj akademiji know-how litvanski. Tako da litvanski trener je tehnički direktor i litvanski trener drugi je menadžer glavni kao šef nama trenerima, tako da oni vode ove najelitnije timove, najbolje ekipe, a ja imam 2-3 takva tima, tako da igram malo rjeđe. Imam nešto, ali za moj pojam nedovoljno. Znači misliš da bi to i više trebalo? Ili? Pa definitivno bi trebalo više. Ja bi volio igrati utakmicu svaki tjedan. Ti, kažem, najbolji, oni su malo fokusirani na tih par svojih elitnih timova, oni igraju puno češće, oni su i sad u Las Vegasu, kad ja pričam o ovome, oni igraju gore turnir u Las Vegasu, kad se vrate idu na turnir u Litvu, ali čujte, 1000 djece, teško je sad sve te timove zadovoljiti. Imamo, ali po mom poimanju nedovoljno. Ja bih volio da je više. Kako izgleda ta scena kad ta djeca stasaju, kad su punoljetni i to, da kakva je Kina? Tu onda ima nekakva liga nacionalna gdje se bore? Imaju oni tu. Pretpostavljam da ima nešto. Imaju oni tu CBA ligu. Ne znam ja koliko su ova djeca iz naše akademije sad materijal za to. Kažem, ako neko iskoči, vjerojatno će morati ići ili u neku tu sportsku školu gdje se trenira svaki dan, ili će ići u omladinski pogon nekog ozbiljnog kluba. Jer stigneš pratiti tako šta se događa? Pratim malo, ali više pratim NBA ligu i ne mogu više od toga. Ona mi taman lipo, od 7 ujutro, kad se probudim pa do 11 podne,
budu sve utakmice, onda ja to malo vrtim, gledam. Provrtiš. A ovu kinesku košarku tu i tamo malo bacim oko. Bio sam na utakmici, kako je moja akademija je ujedno i fan klub ovog Shanghai Sharksa, onda dobijemo nekad karte. Najčešće nemamo mi vremena jer imamo treninge u to doba, ali meni se potrefilo da sam bio slobodan u 2 navrata, pa išao sam gledat. Jel tu postoji nekakav, onda, ajmo reći, spoj Kineza i Amerikanaca? Vidim da je dosta, to sami taj naziv je Sharks, nekako je sve kao da je amerikanizirano, kao da je onako i po onim slikama, onako što sam vidio sa onim jakim grafikama, sve nekako... Sve je po uzoru na NBA. Jel da je? Sve je po uzoru tako mi se učinilo, ali stvarno ne znam ništa o tome. Oni su ludi za NBA, možda nisu Šta će to reći? Možda nisu toliko ludi za Amerikom, ali dobro. Su ludi za NBA košarkom i preslikali su sve. Znači sve je to isto, i to navijanje i... Nema spontanosti to navijanju, neko to diktira tamo na megafon, jedan tamo, vidio sam ja. Šta iz partije netko? Nije ovo kao, pa neko tamo ko sjedi, onda on njima diktira kad šta da viču, nije ovo kao kod nas. Da je spontano. Da. A neko mora voditi, čuje. Ja znam da je bilo i nekakvih, kajmo reći, incidenata, neko iz NBA nešto je slučajno možda rekao krivo pod navodnike i onda su neko puste isprike, pusta čuda, tako da imam dojam da i ovi Amerikanci isto nekako njeguju i kao da je neko dvosmjerna ta suradnja oko košarke. Ne znam točno šta želiš reći, ali razlika je u pristupu. Da surađuju u principu, bar mi se tako čini. Možda su ovi izlanuli nešto šta nisu trebali. Šta je? Ne znam. Znači, ali u svakom slučaju NBA se gleda masovno u Kini, prati se. Apsolutno. Nego reci mi kakav je bio prvi dan, sletio si u Šangaj, na šta je to ličilo? Ja, prvi dan kao da sam... Oprosti, kad si došao prije godinu dana? Je, 5.8. točno. 5.8. sam bio gore. Pa kao da sam došao na novu planetu i iznova učim živjeti. Eto, otprilike tako, moraš sve pitati ove Kineze da ti pomognu. Kod njih je sve na tim aplikacijama. Morao sam ubaciti kartice u taj Alipay sustav za plaćanje, sad je sve to u mobitelu, jel? Nema keša? Keša ima, ja sam ga vidio u blagajnama, u supermarketima, vidio sam ga, većina ljudi s njim ne barata, ali umirovljenici još uvijek s njim barataju i oni ga po zakonu moraju imati. Ja sam vidio da umirovljenici plaćaju kešom i da im trgovkinje vraćaju keš, tako da on postoji, ja ga osobno ne koristim. Da, ne znam, možda ne spominjao si neki manji obrti, nešto sad, imaju te kartice. Sve je, ma čak i prosjak na ulici, naletio sam jednom prosjaka, čak i on ti ima ovaj kod. Čak i on ti ima kod i ti to skeniraš i uplatiš mu na taj način. Genijalno. Tako da malim obrtima isto ti plaćaš ovako putem mobitela. Pretpostavljam da ti je klub onda sredio i smještaj i sve, ili kako taj dio ide? Ne, to ovdje nije. Oni nama dadu plaću i mi se sami moramo pobrinuti oko smještaja i oko hrane. Oni se tu... Dobro, ajde hrana još, ali smještaj... Oni se tu oko toga ne brinu. Oni su mi pomogli, recimo, kolega mi je pomogao, litvanski, da nađem, ali su mi ponudili 3-4 apartmana i sad je dalje to moja Koliko si daleko od... 15 minuta biciklom. Pa dobro. Nije strašno. Jako je ugodna vožnja biciklom, imamo biciklističke staze, baš uživan. Samo je to riješeno. Sve je ravno, sve je široko, to je užitak. Da. A znači šta, nije brdovit grad toliko? Ne, niti blizu. Sve je ravno, baš je užitak za vožnju. Da, 15 minuta, šta je to? Onda ima 10 kilometara. Ne, manje. Znaš šta, došao bi 7, prije 8. Da nema toliko semafora. Ima puno semafora. To je možda nekih 5 kilometara. Da, pa to je za biciklu ništa. Kad se meni upale ova zelena ili nekad ja malo i kršim, mi biciklisti malo više kršimo. Molim? Pa može se. Pa idu oni, pa idem i ja. Bitno je da se držiš svoje desne strane. Neću sad proći kroz najgore križanje. Mislim, možeš paziti na sebe. Ako idem desno, kod njih možeš ići desno, to nije problem, čak i ako ti je crveno. Tako da moga bi doći za nekih 10 minuta. Mm-hmm. Lokalci isto dosta koriste bicikle, pretpostavljam. To je jedno od glavnih... Šta? Lokalni ljudi... Jako koriste bicikle i svi su na skuterima. Djedovi, svi su na skuterima. Ti imaš svoj bicikl, to iznajmiš? Nema. Ja imam tu mjesečnu pretplatu. To je nešto jako mizerno, jako sitno. Ja samo dođem, skeniram. Ko onaj Nextbike. Tako je, uzmem, vozim, skeniram da sam završio i ostavim gdje god, ali negdje uz cestu.
Na pločniku uz cestu imaju oni označena Neko mjesta. označeno Kod njih mjesto. se sve zna, ne mogu je baš bilo di baciti, ali praktički gdje hoćeš. Aha, i onda kad ideš kući nađeš drugu u principu. Nađem drugu. Ma ima ih. I misle, je li ih održavaju ili kako to izgleda? A ima svakakvih. Da, mogu zamisliti. Ima i bez kočnica. Neke je malo teže voziti, neke lakše. Kako to da ne nabaviš svoju da se ne zazaš? Pa nisam se ti ja sad skučiti baš da imam puno. Pa dobro, to je. Nepotrebno mi je, nepotrebno. A dobro, ako imaš taj sustav, mislim. Jer misli bicikla ubaciš je negdje, pa nek stoji šta sad kad je Pa nudili su ovi meni i da kupim skuter i sve, ali evo ovo mi je... Dobro, to mi je too much. Ovo mi je za sad sasvim prikladno i ne treba mi ništa. Reci mi kako je tamo vrijeme, klima, na šta to liči? Klima je, ja bih rekao, slična ovoj našoj dalmatinskoj. Zime su blage. Čak i kod nas malo možda i tvrđe kad je bura. Imaju oni neke te vjetrove na dan, ali to je možda dan i onda stane. Temperature su mahom koji ove naše, samo su sad ljeta su teža puno za izdržati, jer je puno više vlage u zraku. Sad ako je 30 i kod nas i kod njih, tamo je osjećaj puno teži, kao da je 40. Samo šta je, oni imaju puno više zelenila, puno više hlada. Evo, ja sam sad, dok sam došao do tebe ovdje, gledam baš, ne možeš od vrućine u 9 sati, sve gori. Ja kažem gore nego u Šangaju, tako da ne znam šta bi ti rekao. Da. Slično. Dobro, ovdje u nas ne vole baš stabla, to nekako ih onako... To je režu ih nemilo, a ne stavljaju nove. Oni stalno nešto sade, brinu o tom uređenju, okolišu, toliko parkova prekrasnih, toliko zelenila, ne znam. Kako provodiš slobodno vrijeme kad nisi na treninzima i... Pa, kako ga provodim? Pa osamljenički, uz mobitel, uz Facebook. Serije. Pa nije baš toliko serije, možda pogledam koji film navečer kad dođem kući ili utakmicu. Ujutro je kavica, pa je nekakav ručak, onda odmor popodnevni, ako si mogu to priuštiti, ako nije vikend, jeli? I navečer nakon treninga obavezno pivica, jedna za laku noć. Eto, otprilike. Kakve su im pive? Šetnje, recimo. Imam jednu pive i generalno nisu dobre. Ove industrijske šta kupiš u dućanima, ali ja imam fenomenalnu pivnicu ispred svog stana. Opa! Kraft piva, ne znam, bolja od iti jedne, čak i ode šta sam probao. Koliko to košta? Pol litre točene kraft, 48 juana, to je znači malo više od 5 eura. Nije ni malo. To je ko u Šibeniku, na Ludovcu. Ali je stvarno kvalitetna piva. Ne kažem, da. I ugodan prostor, a ova od 3 deca 38. 38. Da. Juana, znači malo manje od 5 eura. Ta je skupa, ali je jako kvalitetna. Ja sam na toj. Kako zapravo pristupaš Facebooku? Ja sam mislio da je to sve zblokirano, jer su oni VPN-ovi pa nešto. Točno, kod njih je taj Great Firewall, veliki vatreni zid i mi ne možemo ništa koristiti ovih naših socijalnih mreža bez VPN-a. Ali svaki Evropljanin ima taj VPN ugrađen i onda stalno ga uključuješ i isključuješ. On malo smeta opet kineskim socijalnim mrežama. Onda stalno ti je to uključi, isključi. Aha, kad si na VPN onda nemaš natrag. Mogu, koristim, ali šteka. Ja mogu koristiti ovaj njihov WeChat, Weijin, kako oni kažu. Ja se sa svojom obitelji čujem na taj Weijin, ali vidi nešto šteka, ne govorimo normalno. Uključen mi je VPN, moram ga isključiti i onda bez ikakvog problema i obrnuto. Kako to da je to tako lako doći do toga? Mislim? Ili je lako je Oni su učinili to dostupnim. Znači formalno je zabranjeno, tako ali je, puno stvari funkcionira tamo na taj način. Mrvicu potrudiš, Točno, puno stvari moglo bi se reći funkcionira na taj način. To je kao zabranjeno, ne smije se, ali smije se u stvari sve. Idu na ruku oni zapadnjacima jer sve više ih dolazi gore živjeti. Da. To razlog. I oni se otvaraju na neki način i turistički i u svakom pogledu. Jel imaš nekog se skompao s nekim ko nije sa posla i to, nego neki lokalci, neko iz zgrade, šta znam, ili sudice? To je dobro pitanje. Jako je teško sklopiti ta poznanstva. Znači u liftu sva gleda u svoj mobitel, u metrou sva gleda svoj mobitel. A ako se neko pozdravlja unutar zgrade, to su opet ne Kinezi. ne Azijati. Ima dosta ljudi iz cijelog svijeta. Puno oni rade i uvijek neka ta određena distanca,
Posebno sa strancem možda. Između Azijata ko i je nas. to i šta je to? Ne znam, bilo je neki pokušaja, neka kava, piva, ali ostane to sve na tome. Oni puno rade i nikad nemaju vremena. Dobro, to ti ovdje kažu kad ne žele, mislim. Pa je, pa možda je i to. A družim se najviše sa kolegama iz akademije, s ovim jednim Litvancem, s njim odem na pivu. Ne znam, da, držiš se svojih pod navodnike. Da, evo, mislim se još. Imam dosta širok krug, ali jako je malo bliskosti. Možda najviše s tim Litvancem, on mi je nekako najbliži i s jednim Meksikancem, čijeg sina treniram gore, koji je ženio Kineskinju. On mi je nekako blizak po mentalitetu, on je nekakav filmski čak redatelj ili nešto tako i s njim često odem. Tako da, evo, to je to. S Kinezima rijetko ili nikako. Kako izgleda život tako jednom gigantskom gradu, to ja ne mogu ni zamisliti na šta to liči. Koliko si ti zapravo izoliran u tom nekom, ajmo reći, zapadnjačkoj sferi od nekakvih siromaha i tu ima, vjerujem, svega i svačeg. Da li ti uopće ikad vidiš te neke, ajmo reći, lošije dijelove Šangaja kojih ne sumnjam da ima puno? Mislim puno, ima nešto, valjda, ne znam. Toga i ako ima jako malo. Da. Recimo ja živim u jednom prekrasnom kvartu gdje sve blješti, šljašti. I tu živi ovaj neki dobrostojeći srednji sloj, vidi se to po ljudima. Mladi ljudi, dobre poslove očigledno imaju i tako. Makneš se možda 100 metara sa strane, već malo drugačiji sloj. To što ti govoriš, malo siromašniji. Nekakve automehaničarske radionice, nekakva kockarnica kao na crno, nekakve masažni saloni jeftini, sumnjivi. Zalogajnice, ali svi rade. Svi rade, za svačiji džep nešto ima. Nisam vidio sirotinje u smislu da neko kopa po kontejnerima. Vidio sam jednog čovjeka da je spavao ispred zgrade, ali već sutra ga nije bilo. Vidio sam tog jednog prosjaka u godinu dana. Znači nema barem nema za vidjeti bijede. Ja nisam vidio bijedu. Ovo što izgleda malo sirotinski, lošijeg standarda od našeg evropskog, i opet svi nešto rade tamo. Podsjeti me na pitanje. Pa mislim, kakav je taj grad općenito, koliko si Grad je predivan, znači on je uređen, dobro organiziran, ti ne osjećaš te gužve. Recimo, par puta mi se dogodilo da nisam mogao ući u metro kad je onaj rush hour, recimo ujutro između 8 i 9 sati. Toliko ljudi ide u metro, nisam uspio ući unutra. Ali za 2 minute stiže drugi. Da, nije problem. Znači, to je toliko dobro organizirano. Ako ne, imaš taksi. Taksi su jako dostupni. Ja se vozim iz jednog kraja grada na drugi 45 minuta kad idem na sastanak za 6 eura. Za 6 eura se vozi. Nadao se čega će biti manje, mislim, kako autobusi. To lokalci onda priušte, ili, mislim, lokalci. Pa ima i manje, ima i za više. Ima za svačiji džep. Možda oni malo manje idu taksijem, možda malo više idu biciklom ko je malo štedljiviji. Ja sad ne znam. Da, svačam. Grad kao grad je predivan, ti ne osjećaš toliko tu gužvu. Fluidno je sve nekako. Kad odeš u park, ne čuješ uopće, ne čuješ ni vozila, ni buku, ni ništa. Ne znam. Se osjećaš onako navečer sigurno ili ime onako jako se osjećam sigurno. Ko ovdje ili šta? Pa ja bi ti rekao sad, neko će reći da pretjerujem, ja se osjećam sigurnije nego u Šibeniku. I oni stalno to potenciraju. Šangaj je zaista siguran grad. Imaš i na ovim klipovima, ženske se isto često hvale, evo žena u 4 sata ujutro sama na ulici bez ikakvog problema. Ja, evo u ovih godinu dana, da me iko ružno pogledao. Ako su me gledali su me sa zanimanjem ili su mi se nasmijali, pa smo ušli u neku konverzaciju. Nikakvih problema stvarno nisam imao kao stranac. Dobro, Šangaj se već i navikao na strance. Dosta je to internacionalno okruženje. Da, možda onda je specifičan grad. Zapravo, da, ali kažu da je tako i u ovim ruralnim dijelovima Kine. Da je prisutna pozitivna diskriminacija neazijata. Bijelog čovjeka pogotovo. Crnci se možda neće s time složiti. Crnce sam neke čuo da je i gore rasizam. Ne mogu tvrditi, ja to nisam vidio. To mi je jedna crnkinja rekla, kao ne vole baš crnce. To je zanimljivo, je, ne znam, Japan je dosta onako... Možda i ovi malo pretjeruju. Ne znam, nisam u njenoj koži, ne mogu govoriti, ja mogu govoriti za sebe. Pozitivna diskriminacija bijelog čovjeka, jako pitomi ljudi, možda tako malo distancirani iz početka, ali jako su sretljivi. Ako ti nešto treba, taj moment će on ostaviti sve što radi
i on će ići tebi pomoć, odvešće te tamo negdje 5-6 minuta, pokazat će ti ako ga ne razumiješ, on će učiniti sve da nađe onu aplikaciju na mobitelu, da on prevede, da se snađe na engleskome, da te razumije, neće on reći Briga me, da. ne znaš kineski, ajde vozi ili ne. Ne, jako pitomi, susretljivi i generalno se osjećam jako sigurno. Jesi što uspio van Kine ići? Van Kine, pardon, po Kini. Bio sam van Kine za kinesku novu godinu, Mhm. umjesto u Hrvatsku, pošto je kratak rok, samo 8 dana slobodnih, onda nas je firma vodila u Vijetnam. Mhm. Vijetnam je isto predivan, malo opušteniji od Kine, malo ovako sličniji u ovom našem dalmatinskom mentalitetu, odlična kava. Svi čilaju. Kava, šta je isto kafendiše po baš rivama. imaju odličnu kavu i baš kafenišu, baš čilaju. A van Šangaja bio sam u jednom trgovačkom gradu Yiwu, isto ogroman milijunski grad. Bio sam samo jedan dan, tako ne mogu ništa tvrditi, sve je to slično. Imam jedan dan u tjednu slobodan. Utorak mi je slobodan i onda mi je prilika za ići negdje. Vlakom je sve to jako dostupno. Ja bi možda mogao otići u Peking, to je, ja mislim, 4 sata vožnje brzim vlakom i vratiti se isti dan. Ali nemam volje, toliko budem umoran od tih treninga silnih i hoću mozak na pašu i ne ide mi se nigdje. A Šangaj je dovoljno velik za uvijek nešto novo pronaći. Aha, vjerujem, nisi još ni njega ni približno tako istražio. Da. Ovi moji kolege, neki mlađi, dosta putuju, dosta istražuju, a ja, ovu prvu godinu nisam imao nešto specijalno volje. Da. Da li Kina je jako poznata po toj svojoj kao kontroli građana, da je sve na tim aplikacijama, kamere, tracking, svega, je to drži vodu ili šta? Ima. Kamera ima na svakom kantunu. Dobro, ima u Šibeniku, ajde sad. Ja sam se baš šalio da u Šibeniku ima više kamera na metru četvornom nego u Šangaju. Naravno, ne znam je li to istina. A možda i je, ko zna. Trebalo bi izdržati. Ima, ja ih ne osjećam, stvarno. Da li ima tih nekih checkpointsa nešto ili je slobodan? U kom smislu, šta to znači? A ono da na nekim dijelovima grada da moraš se identificirati i to ili nema ništa tamo? Ne, ništa ni blizu. Ja te kamere ima ih, ali ih ja ne vidim, ne osjećam. Digitalno je plaćanje, znači sve se kontrolira na taj način, ali ja ne osjećam tu neku represiju, a ono socijalno kreditiranje, mislim kako se ono pričalo, kako se ono zvalo, ja sam pitao neke Kineze o tome, oni nemaju pojma o tome, tako da. Da, o tome se dosta priča, ali to ste isto htio pitati. Ja sam pitao Kineze, oni nemaju pojma o tome, tako da ja mislim da se tu više malo pretjeruje nego šta jest. Ja se generalno osjećam ugodno i slobodno, te kamere ne osjećam. Sad kako oni mene kontroliraju, mislim, znam, ali ne opterećujem se time. A mislim da i zapadnjačke vlade kontroliraju i prate sve, tako da... Apsolutno, nimalo to nije drugačije. Ništa tu nije drugačije nego ja mislim u ostatku svijeta. Čak generalno ja mislim da su oni malo i tolerantniji po pitanju, rekao sam ti malo prije, kršenja crvenoga kao pješak ili biciklista, dok god ti nekoga ne ugrožavaš. Hoću reći, ima dozvoljavaju mimo tih svojih zakona ipak određenu slobodu u ponašanju, ono ispod banka neke stvari, šta bi se reklo, jel? Da. Ili imaš jedan slobodan dan u tjednu? Imam, utorak mi je slobodan. A, utorak ti je slobodan. I šta onda, ništa provedeš tako kući? Ništa, čilam, ležim, odmaram. Kako to je baš utorak? Je to nešto zbog prirode posla ili je to... Zbog prirode posla, nije nužno svakome utorak. Ne može biti vikendom je gro posla, vikendom niko ne odmara, preko tjedna ti odrede jedan dan kad si slobodan i to je to. Reci mi, kakvo je stanje sa religijom u Kini? Je li to nekako prisutno u životu? Koliko to vidiš? Pa vidio sam i kršćanskih crkava. Mislim da je prisutna religija, da nije zabranjena. Sad koliko šta, ja to ne mogu stvarno tvrditi. Da. Ali mislim da ima i tu sloboda. Puno više nego šta se misli. Ma da je. Da nikog to ne zanima u principu. Generalno ovo što ja vidim, oni nisu ničim opterećeni. Ti možeš gol šetati cestom, niko ti se neće rugati zbog toga. Evo, sad išao sam u jednu krajnost da ti pokušavam dočarat kakav je to svijet. Ovdje kod nas je sve malo, vidi onoga šta je ovuka, vidi onoga. Tamo su ljudi neopterećeni. Vidit ćeš čovjeka u parku, samo ovako zuji u jednu točku. Vidit ćeš drugog čovjeka u parku, tuče se ovako po ruci. 15-20 minuta.
Vidiš ženu koja pjeva, ne može ni jedan ton pogoditi. Vidiš saksofonistu koji svira, isto katastrofa. Ima i odličnih, naravno. Šta želim reći? Niko se ne zaustavlja, niko ne upire prstom, niko se ne ruga, nikog tamo ni ne zanima ni koje si ti vjere. Mene to niko nije pitao tamo. U niti jednom momentu, ni koje sam vjere, ni... Mislim da nisu time opterećeni. Ako se želiš, ako želiš ići u crkvu, ideš, ako ne želiš, ne ideš. Šta je bilo kroz povijest, ja ne znam, ali evo, sad je tako. Da će lokalci, ne znam ništa, i kad komentirati, spominjati politiku, ili je to onako jedna tema koja... Mislim, pa dobro, ajde, razumijem šta će sa strancem, to je ono... Da, moje su teme košarkaške i oko njihove djece, ono malo vremena što imam tamo između treninga, tako da kaže, ne znam. Ne mogu govoriti. Ne može. A kako se s obitelji sporazumijevaš i čuješ koliko je vremenska razlika? 6-7 sati? 6 sati smo mi naprijed, da, u Šangaju, jel? Mm-hmm. Pa nemam dojam da smo razdvojeni. Svaki dan se čujemo ili video preko video kola. Čujemo se svakodnevno. Funkcionira. Vidim, dođu i tebi u posjetu tu i tamo. Bio mi je sin za Božić i bila je žena sad 2 tjedna. Je. Tamo se Božić naravno ne slavi. To je bilo neobično 25. Nigdje ništa. Ono... Da, oni nama dadu slobodno, naravno, jer znaju da smo mi, nismo svi, ima iz pravoslavnih zemalja, ali dadu nam slobodno u te dane. Ali ja sam konkretno za Božić proveo u dvorani jer mi je došao sin, a on nije baš od razgledavanja, on je više ovo od šutiranja. Aha, išao on igrat. Pa smo završili u dvorani i 25. i 26. Pa odlično. Tebi i kćer igra tako? Je, tako je. Je još uvijek aktivna? Kako ne, najaktivnija. Evo, jučer smo je pokupili u Gospiću. U Gospiću se pripremala ova hrvatska ženska U18 reprezentacija. Igrale protiv Crne Gore 2 pripremne utakmice i mi smo je jučer pokupili, doveli smo je kući na 2 dana, dobili su cure 2 dana slobodno i u ponedjeljak se vraćaju opet na pripreme i 1.8. idu u Švedsku na Europsko prvenstvo. Opa, znači aktivno. Koliko ona ima godina sad? Ona je završila srednju školu, maturirala i ide u 8. mjesecu u Ameriku na koledž. A šta je upisala? Nije ništa upisala, prve 2 godine je opće, ali na 3. godinu će se specijalizirati. Kao ono major ili kako to ide? Da. Ide u Teksas, grad je Corpus Christi, 300.000 stanovnika, Meksički zaljev, NCAA 1, divizija prva i gore će, dobila je punu školarinu, gore će igrat košarku i studirati. Reci mi kako je tvoj išao, ti si isto igrao neko vrijeme prije? Ja sam igrao prilično ozbiljno, do 18. prošao sve kategorije Šibenke, dogurao tu do prve ekipe, igrao čak s njima 2 sezone, više sjedio na klupi kao mladi perspektivni igrač, ali sam se potom odlučio za odlazak na fakultet u Zagreb i onda poslije sam više igrao kroz ove 2. 3. lige. Nešto sam kratko bio u Švicarskoj, ali ajmo reći da sam mahom igrao 2. i 3. lige i neke amaterske, a manje da sam igrao u profesionalnu košarku. Ja volim reći da sam igrao neku poluprofesionalnu košarku. Uvijek su tu bila nekakva i sitna primanja, ili dom osiguran, ili hranarina za vrijeme studiranja. Da. Ali sam uvijek nešto uz to još dodatno radio. Ovo poslije sam igrao. Kad sam završio fakultet, onda sam igrao i ovo radio u struci, što se kaže. Da. Kako je sad godinu dana nisi baš in the loop, a šta ti misliš o šibenskoj sceni gradskog sporta i tako, to dosta ima kritika na račun toga u smislu da rezultati izostaju, sad nam je i Šibenka je propala, mislim ne propala nego je pala u nižu ligu i to sve, koja su tvoja iskustva? Uvijek je ružno sa strane komentirati i opasno Šibenik i šibensku košarku ili šibenski sport ili bilo šta u Šibeniku, jer uvijek će neko reći šta ovaj sad pametuje. Činjenica je da nisam tu i da nisam unutra. Ali činjenica je da ja nisam toliko kritičan kao drugi ljudi po tom pitanju. Ja ne smatram da je to sad smak svijeta zato što je, ako pričamo o Šibenci, ispala u 2. ligu. Dobro, ma da je. Ljudi se tu zgražaju kao 4. budžet, a ispali. Gledajte, to je sport. Događa se, nije se poklopilo.
ne znam, uopće ne želim ulaziti u to, Više sam mislio, nisu kliknuli igrači sa trenerom, šta je tu bilo. Zapravo nije mi toliko zapravo klub interes, nego ne znam, gradski savez, tu se onako dosta se para ubacuje javnih u to, misliš da je to ok organizirano i mislim ovako za ove dječje nekakve treniranja i to. Tu si bio dosta aktivan. Ja ne volim govoriti o onome o čemu ne znam detaljno. Tako da ja ne mogu govoriti o tim stvarima. Da je novca premalo za dječji sport, to je, ali mi toliko sad imamo tih klubova, toliko se to disperziralo. Svako hoće svoj dio kolača. Ja sam siguran da i ti ljudima nije lako to raspodijeliti. Ono što ja vidim kao trener mlađih kategorija, pogotovo u ženskoj košarci, ja mogu o tome govoriti. Ja vidim da je sve manje fokus na proizvodnji igrača, a sve više na nekim seniorskim rezultatima i da je sad samo to važno. A ovaj dio koji zahtijeva rudarski posao i puno novca i odricanja i ulaganja, tih sredstava mi ili nemamo ili ne želimo, ja ne znam šta se tu događa. A da, nije to lako i uvijek je problem, imam dojam, ako se i previše novca na nešto daje, onda tu zna biti i neefikasnost i raznih tako stvari. Evo pa koliko je bilo sad skandala, nema koji savez nije upleten u nešto, pa skijaški, pa ne znam, odbojkaški, pa šahovski, pa mislim, baš je to izgleda da je to sve prisutno nekako. Vjerojatno tu ima svega, ali kaže, ja ako ne znam detalje, ja o tome naravno, govoriti. Ja. Kaže što se Šibenke tiče, ne smatram da je to smak svijeta, nekad je i noga u guzicu, korak naprijed, tako da može to biti dobro. Za ove mlade igrače imamo tu jako dobru bazu mladih igrača, tako da možda se oni već dogodine vrate u prvu ligu i to ispadne skroz dobro na koncu. Da. Kako izgleda trening ovako mlađe djece? Mene, na primjer, sin sad već godinu dana ide u OKK Petrović. Čini mi se da je on zadovoljan, on nije zaluđen nešto košarkom, vidim ja da njemu da to nije njemu sad obsesija kao mislim, tako je kako je, ali rado ide i to ali mi se sviđa da se kreće, tu je ipak znači 3 puta tjedno po sat i pol, pa to je ja mislim za tako koliko godina ima? 12 sad. Pa to je sasvim dovoljno. Da. To je sasvim dovoljno. Nešto je bilo govorilo kao ljeti da će više, možda on to krivo shvatio ili nešto, ali po meni je 3 puta tjedno. Pa ne vjerujem da će više, ljeti imaju samo kroz jutro, kroz rano jutro i onda su djeca poslije slobodno. Opet onda je to koliko svačam. A možda imaju svaki dan, možda imaju ljeti svaki dan. Da, on nema, ne znam sad, može to koliko je ko zagrizao, možda za ove neke malo ozbiljnije. Gledaj, najbitnije je da djeca to vole, da idu tamo rado. Kako su strukturirani ti treninzi zapravo? Gledaj, imaš nekakvo zagrijavanje, 15-20 minuta, potom uđeš u onaj glavni dio treninga, što želiš ih taj dan naučiti i na kraju možda nekakva igra ili nekakav zabavniji dio. Možeš sve to i kombinirati, puno je različitih stilova. Možda nekoj razni drilovi. Konkretno mi u Šangaju imamo baš strogi sistem. Nema, svaka sekunda je valjda sve, nemamo ovaj warm up, nemamo zagrijavanje, nemamo, nego oni odmah kreću tuta forca 200 na sat. Ozbiljno. Znači imamo pola sata, oni to zovu skills, znači na vještinama radimo, šta god to bilo. Drugi pola sata games strategy, kao nešto ovako 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3, nekakve situacije iz utakmice i zadnji pola sata obavezno igra 5 na 5 na 2 koša. I to je tako za djecu od 5 do 19 godina. Sad možeš zamisliti zadnji pola sata djecu od 5-6 godina igraju 5 na 5 na 2 koša. Znači sad vraćamo se malo na je li to dobar sistem ili nije dobar sistem. Oni ne mogu igrati 5 na 5. Čekaj, kako to? Pa mislim tako mala djeca, pa uopće mogu dobaciti do koša, mislim, na šta to? Prilagođeni su koševi, to je najmanji problem. To je najmanji problem, puno je tu drugi problem. Vidim ja i ovaj moj može, ali onako vidim da je to, onako ona lopta, ovo je visoko gore. Kod nas je problem, gledaj, košarka je težak sport za učiti, trebalo bi prilagoditi koševe iz početka. I koliko su visoki onda ti koševi zapravo? Koš je na 3.05. Ne, mislim taj dječji. Pa on je spušten, ja ga dotaknem ovako. Znači 2 metra i nešto možda sitno. Da. Imaš ti, možeš ga na koju god hoćeš razinu staviti. Procijeniš s obzirom na djecu. Apsolutno bi to trebalo za sve mlađe uzraste raditi po meni. Manje lopte,
od 5, broj 5, lopte su od 5 do 7, Mhm. seniorska je 7, a ova dječja je 5, do tih različitih razina koševa. Međutim, to kod nas je, nažalost, mi nemamo te mogućnosti. Ja gore spustim ili dignem. Mhm. Spustim ili dignem pred svaki trening. Da. E. Reci mi, jel ti fali Šibenik? Pa fali mi generalno, ali ne mogu reći da nešto patim od nostalgije. Gore mi je stvarno lijepo. Da, pa super. A da, to si Gore mi je profesionalno lijepo. si ispunjen, vjerojatno. Je to, Pa ono, je, mislim, dobro, delikatan je posao, bez obzira što se radi s malom djecom, jako je delikatan posao, jer moraš ti plivati tu između poslodavca, da, sa da. ovim njihovim, Pa roditelji, sa ovim njihovim pa- željama, između roditelja koji isto imaju nekakve infišacije, nisu ni malo drugačiji od ovih naših roditelja, možda su čak i gori, i do djece koju kao treba i naučiti i zadovoljiti i da je to sve u punom intenzitetu, da ti treninzi teču fino, oni žele, to je njihov brend i oni žele da to lijepo, taj trening kad ga neko gleda, da to ujedno lijepo izgleda. Svako ko se bavi trenerstvom zna da to ne može uvijek lijepo izgledati. To je teško, neko dijete slabije trči, ne zna voditi lijevom rukom, ne kuži od prve, moraš zaustaviti trening 100 puta da mu pokažeš, da mu objasniš, on hoće da to sve teče, tako da sve ti to moraš zadovoljiti. Da, shvaćam. Koji su nekakvi planovi dugoročniji, ako ćeš u Kini biti do daljnjeg ili... A nisam tip od dugoročnih planova. Mhm. Slijedim ono svoje srce i ako sam zadovoljan, ostajem, ako nisam zadovoljan, idem, tražim nešto drugo. Konkretno, ne znam sad smijem li to reći, jel se ovaj podcast gleda u Kini ili ne. A, nekako sumnjam. Nema, zabranjeno je sve. Ja sam prezadovoljan gore i sa financijama i sa životom. Ovo čime nisam zadovoljan je baš ta košarka. Mhm. Znači, mene zanima razvoj mladih igrača, mene ne zanima biznis košarka. Mene zanima razvoj mladih igrača i meni fali natjecanja, meni fali da ja imam svoj tim, da ga vodim kroz tjedan dana i da svaki tjedan imam jednu utakmicu. A ja gore imam 9 grupa različitih, ne znam ko će mi doći na trening, ko neće, malo ih ima, malo ih nema, dođe utakmica pa jedva ih 5 skupiš za utakmicu jer imaju taj dan matematiku ili engleski ili nešto drugo. A malo je kaotično. Kužiš, onako. kaotično je totalno, onda ti oni pošalju neke dečke koje vidiš prvi put u životu. Ja hoću svoj tim, svoje natjecanje. Sad, Znači ti samo sa muškima radiš trenutno. pa to je akademija u kojoj ima i dječaka i djevojčica. Ako ima djevojčica dovoljno istog uzrasta, oni oforme ženski tim. Ako ih nema dovoljno, oni igraju sa dečkima. Pa isto ovdje kao kod nas. Da, sve to slično. To je ali u manjini su onda curice. U manjini su. A uvijek su curice u manjini, jel? Da. A kako je, ne znam, tu u Šibenskom, ja imam dojam da ih je dosta, ali možda mi to Pa u vara Šibeniku nekako. ih da, pa ima zato što imamo ovdje mi tradiciju ženske košarke, imamo akademiju Anđinu jaku, imamo ženski košarkaški klub Šibenik, sad je to i pod kapom Dražena Petrovića koji ima jaku infrastrukturu u ovom gradu, jake temelje, tako da je generalno naša ženska košarka, ja mislim, dobro zastupljena, ali mada s druge strane nikad dosta te djece. S druge strane, odbojka je puno popularnija. Ozbiljno. Kako ne? Ne bi to kod nikad nas kad rekao. pričamo kod nas. Odbojka je puno popularnija, puno više djece ide u odbojku, čak i u ove neke individualne sportove. Mala nam je baza, generalno mala nam je baza. Sad djevojčice igraju nogomet, svime se bave i borilačkim sportovima, tako da nije lako to napuniti. Usprkos tome šta ima dosta prostora. Da, viš to za odbojku mi je zanimljivo. Meni je stari, to tako mi bar kažu, da je u Šibeniku to formio još tamo davnih dana. Nisam znao. Je, zato što kad se vjenčao, došao je tu živjeti i on je za mladost je igrao. Aha. I onako čak profesionalno, on je još za vrijeme Jugoslavije, on pičuje tamo išlo se po Izraelu, po svim tim nekakvim nesvrstanim zemljama, tako da je imao dosta tih priča nekakvih interesantnih gdje se išlo i onda je došao u Šibenik i bilo mu je malo šokantno da nema uopće odbojke, tako da je on to pokrenuo. Mislim, nije o meni baš nikad pričao o tome, nisam nikad tako shvatio, nego su mi ljudi kasnije rekli, tako da je Zanimljivo, nisam to znao. Mislim da je sad odbojka, ta ženska prilično je, mislim, jača je jača, glupo reći jača, imaju veću bazu. Da, imaju već, ali ne bi to nikad rekao. Šta misliš da je neko privlačniji, šta bi moglo biti tome razlog? Pa uvijek je ta fama da su odbojkašice zgodnije,
Potom to je nekontaktni sport, neće svi roditelji da im djeca idu u košarku, a osobito to karakteristično za očeve bivše košarkaše. Mahom svi žele da im djevojčice idu u odbojku. Znaju reći, neće ona meni u košarku. To je pregrubo. I tako nešto. I naprave. Pa ne znam zbog čega je to. Muški baš ne ljube puno žensku košarku. Malo je... Kako misliš, ne ljube žensku košarku? Ne vole gledati. Šta imaju voliti? Aha, gledat. Ne vole gledati. Da, pa nije laka ona ženskima. Ja ne znam je li im odbojka išta lakša. Košarka je jako kompleksan i motorički, koordinacijski zahtjevan sport. I mogu tvrditi odgovorno da je teže ih je naučiti neke stvari nego dječake. Puno je više vremena treba. I tako da možda je to i zbog toga, ja ne znam. Jer mislim, odbojka je isto teška, ali valjda je to nekako kulturološki nekako. Mislim da košarka ima više tih elemenata koji su zahtjevni. Da, istina, imaš cijeli teren koji moraš, konstantni su šprintevi, baš onako. Pa to da, ovo motorići ga gledam, a di ova košarkaška tehnika. I to još, na vrh svega toga. S loptom. Treba imati izuzetnu koordinaciju i tako. Ništa, Petre, hvala ti što si došao, ne znam, ili imaš još nešto, kakvu neku zgodnu anegdotu o Kini, ili smo sve prošli više manje? Pa ima toga, nije sve. Nije sve za kameru, to ćeš mi sad poslije reći. Ali mislim da smo prošli dosta toga, evo, ja sam se opustio, hvala ti na pozivu i evo, drago mi je bilo da mogu to podijeliti, ako sam ljudima bar malo približio taj život u Kini, nije to lako dočarati, jer mislim, to je ogromna zemlja, ne treba ni suditi o cijeloj Kini. Naravno, po ovim mojim observacijama, jer nije Šangaj Kina, jel? To je ipak malo internacionalni grad. Mislim da si ti ipak u nekakvom si bablu, onako, sa nekom svojom perspektivom, sa tu zapadnjaka, tako teško je to znati, kako se zove, sigurno imaš i puno veća primanja od nekakvih, mislim... Pa moguće, da. Tako moguće. da je to sve malo iskrenuto na neki način, ali dobro, mislim, ti vidiš što vidiš. Ono što vidim je da ljudi tamo dobro žive, da sve radi 24 sata dnevno, gori sve što bi mi rekli, sve te male zalogajnice, svi kafići, svi restorani, ima za svačiji džep, možeš ručati za 1 euro, možeš ručati za ne znam koliko, 50, stotina eura, kao u najluksuznijem restoranu, za svačiji džep i sve gori. Se hraniš onda vani? Tamo ja imam dojam da gore niko ne kuha. Ili dostavljaju, ili naručuju hranu, ili se hrane vani. Mahom se hrane vani, najviše je to između podne i 2 kad je ova njihova pauza za ručak, ali stalno kako god ti izađeš, sve to gori. Radi, zatvara do duše neke normalne sate do 10-11. Pa dobro, to je šta čak negdje i ranije u kvartovima, možda i u 9. Sigurno da ima restorana koji rade i cijelu noć i noćnih klubova, normalno ne znam ja sad to sve. Kao da u toj Aziji dosta se vani jede, više onako kulturološki je to... Da, zato što, vjerojatno je to zato što puno rade i onda nemaju vremena valjda za to kuhanje i onda, eto, a i relativno jeftina ta hrana. A recimo, ima kultura kafića onako kao kod nas? Ima tih kava, samo velike su te kave u plastičnim čašama. To mi se recimo ne sviđa. Nećeš baš lako naći ove lijepe kafe barove gdje ćeš dobiti u jednoj lijepoj šalici i teško ćeš baš macchiato naći. Macchiato je više kao neka bijela kava s puno mlijeka, ili je espresso, ili ovaj ogromni americano, to je onda dobiješ pol litre kave u čaši. Evo ja pijem americano, vijetnamiz americano, evo u ovakvoj čaši, kao što je ova, puna čaša kave. Ali evo, navika sam se. Ali to je ko zapadnjački, to kad dođem u Njemačku ili negdje isto te neke kaburine ovakve stoje, šta ću s tim, majke ti mile, to piješ ko da je Coca-Cola, pol litre. Ali navikneš se, na sve se čovjek navikne. Ništa, Petre, bilo mi je zadovoljstvo. Također, hvala ti. Ljudi moji, pozdrav svima, do drugi put, subscribeajte, lajkajte, sve što treba. Ćao.